Ana Mihajlovski umjesto Anđelike Prpić i Marijana Mićić ustigle čak na vrh Zvezdare ne bili upoznale živu legendu. Ana. Maro, ovo je prava svetska legenda. Chuck Norris. U našim rukama. Si ga jurila kad je bio u Beogradu? Pa naravno da jesam, kako ne bih jurila legendu. Ali čekaj, je li naša legenda, srpska legenda? Mislim da je tu. Milojko! Pa gde si? Ćao, devojke. Dobar dan. Kojim dobrom vi ovde na vrhu Zvezdare? Ne, došli smo, čuli smo da vi nešto istražujete, pa smo htjeli da istražujemo zajedno. A šta želite da vam istražim? Ja želim da istražim da li će Partizan biti prvak. Da li će Zvezda biti prvak? Ua, Zvezda. Stanite malo. Okej, dobio sam prvi zadatak. Znači da istražim ko će biti prvak države u fudbalu. Ja mogu odmah i bez istraživanja da vam kažem. Prvak će biti naši. Nema više ni Dinama, ni Hajduka, ni Željezničara, ni Sarajeva. Znači naši će biti sigurno prvak. Zvezda i naši, je li tako? Zvezda je malo više naša. Možda vaša. Ovo je jedan od legendarnih lapsusa našeg čuvenog reportera. Kako je došlo do tog lapsusa, evo, Partizanovih, a evo i naših? To nije lapsus pre svega, to je bila istina. Da, ali to nisam ja izgovorio. To je izgovorio član uprave Partizana Slobodan Novaković, koji je u to vreme bio glavni urednik u televiziji Beograd. On mi je to stavio u usta, ja sam to posle prihvatio jer mi se svidelo da stvarno mislim da je Partizan strano telo u srpskom fudbalu. Osnovali su ga Hrvati. Artur Takač i Franjo Tuđman. Djevojke, sada je sve. Jel da? Šta ti to držiš? Pa ja držim legendu. Chuck Norris. Baci to, valjda ima živu legendu. Tu ste u šljavu, idemo s Milojkom. Ja znam sve vaše lapsuse, znate? Ne znaš najbolje. Ja sam prenosio meč Mate Parlova sa jednim crncem, zvao se Conte. Crnac i Mate Parlov. I ja sam rekao, Mate Parlova ćete prepoznati po belim gaćicama. I nema Zidana da zida zidove na sredini terena. To je glupost, to nisam ja izjavio. Dobro, a ovu rečenicu ste sigurno izgovorili gosam Milojko, jel tako? Gospodine Pedersen, svirao penal protiv nas. Njemu stvari htjeli da kažete da je na finač. Je karakterna osobina. Ja ne vređam sada nikakve manjine, da se čisto ovo... I pizdice su školjke. Na Jadranskom moru ima pizdica. Pizdice moja? Prava fudbalska bitka koju vode plavi momci u plavim dresovima. Očigledno da sam ja bio debil. Ja nisam legenda. Ja sam bio debil. Ako je to istina sve, onda... Neke rečenice su tokom vremena dobile kultni status, ali kako su nastale? To je bila najdramatičnija utakmica, ja mislim, u istoriji srpskog fudbala. Jer je Zvezda pobedila u Minhenu 2:1. Igrala se revanš, ovo je revanš, pred 100.000 ljudi. Vidite kako golman Stojanović kroz noge prima gol. 1:1, iza toga Bayern daje drugi gol i vodi sa 2:1. Ostaje još nekoliko minuta do kraja. Gospodine Augenthaler, da li imate časovnik? Effenberg je dobio loptu i bio sam ispred golmana Stojanovića, savladao je i Stojanovića, a onda je lopta, evo vidite, išla u gol, međutim, odbila se od nekog busena trave i umjesto u gol udarila u stativu. I Crvena Zvezda u kontranapadu posle te šanse Bajerna. Vladimir Jugović ponovo. Bravo Vladimire Jugoviću. Tako se bori za svoj tim. Prosinečki je tu. Prosinečki kraj lopte. Mihajlović u sredinu. Mihajlović, koji je dao gol, centrira loptu u sredinu. Glavni igrač odbrane, Augenthaler se zvao, skače. I Augenthaler i Auman. Sad golman ide prema njemu. Lopta. I on umjesto da je uhvati normalno, on je spustio gol u mrežu. Od tog časa Bog je pogledao Zvezdu. Nema drugog... A drugačije ne bi mogli da pobedi. Nema drugog objašnjenja, da. Zato sam ja rekao nebo se otvorilo! Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Veliko slavlje igrača Crvene Zvezde! Čitav Bayernov tim je na travi!
Bavarci su nokautirani! Crvena zvezda je u finalu Kupa evropskih šampiona! Pogledajmo! A kako bi pomenutu utakmicu prenosila autentična grobarka? Sudija, imate li vi sat? Pošto ga ja nemam i ne znam koliko je sati. Koliko je ostalo do kraja utakmice? Plavi je krenuo. Pančev, Darko ili Prosinečki? To su... Jao, i Zvezda je nažalost dala gol. Bayern je sam sebi dao gol, zapravo Zvezda tu ništa nije uradila. Bravo za Bayern! Šta je ovo, ljudi moji, napunio se stadion. Dakle, utakmica je završena, Zvezda je, nažalost, pobedila. Partizan. A kako bi to prenosila prava delika? I ovo je završnica utakmice Zvezda Bayern. Šta se sad dešava? Sada čovek u belom šarčiću i beloj majici udara loptu glavom. Kao da je ovo neka igra koja se udara glavom. Lopta ide ka drugom delu terena. Čiji je taj deo terena? Ja, ljudi moji, pojma nemam. Lova Crvene zvezde. Golman Crvene zvezde šutira loptu dalje. Jedan čovek u crvenom, to je naš, šutira loptu na polovinu terena. Sad sam zaboravila koji je čigo. Ovo je naš. Jogović! 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 Ponovo Jogović! Ponovo! I Prosinečki! Vedamo Prosinečki! Mihajlović! I go, go, go! Go, 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 go! Go za Nemce! Ne, za naše! Moram da se skinem, vruće mi ovdje. Neki ljudi vrište, neki ljudi se grle, neki ljudi imaju neke potpuno totalno gej poteze. I sada gledamo opet isti snimak. Znači, kako se to desilo? Čovjek u belom je bacio čovjeku u crvenom loptu. I Prosinečki! Prosinečki je opet prosledio loptu u pogrešnom pravcu. Da bi Mihajlović vratio loptu u pravom pravcu. Go, go, go! Go, go, go! Go! I onda je golman Bayerna dao sam sebi go. Koki imbecil treba da budeš da bi to uradio. Prosinečki se valja i dalje mu je frizura da umreš od smeha. Svi živi se grlec maču, opet imaju gej poteze totalno. Najbliži članovi porodice i prijatelji istrčavaju na teren. Nemci maze jedne druge i teše se. Zašto se slavi jednaki rezultat? Također mi neće biti jasno. Švabe! Tako vam i treba, niste nikad mogli nas pobedite ni u Prvom svjetskom ratu, ni u Drugom svjetskom ratu, ni u Južnoj Africi prošle godine, ni ne maši mi tom zastavom. I da li smo položile? Devojke, bili ste fantastične. Stvarno? Boli me stomak od smeha. Za vreme vaših prenosa odavno se nisam tako smejao. A uvek znala sam da smo položile. Da. Ne. Ocenu ne dajem ja, ocenu daje komisija, a komisija se sastaje u mom kabinetu. Znači, morat ćete da dođete u moj kabinet. Odvojeno. To se mora, nije teško. Pa nemojte, molim. A kabinet se nalazi u prostorijama koje su u pustom centru Beograda, dok su članovi kabineta ponekad redovni, ponekad u drugačijem sastavu. Ovoga puta članovi ispitne komisije su profesor Zogović i profesor Petković. O, devojke, stigle ste? O, Milojko, nismo znali da vam kabinet ovako izgleda. Zaboravila si gospon. Jo, jeste, stvarno, jer čim sam ušla u kabinet, ja sam sve zaboravila. Što sam znala, sad više ništa na ispitu neću znati. Vi ste navijačice čije? Crno-beli. Crveno-beli. Ta pristrasnost mora da se ostrani. Mi smo svaki put Smo Milojka učili od najboljih, da kad se na derbi krene, da je tu samo objektivnost ostaje. Evo kako to radi Milojko! Ko je najzgodniji igrač u Srpskoj ligi? Onaj što vata loptu. Stojković, eto. Koji Stojković? To je jedini Zvezdin Partizanova. Šta pije jedna sportska reporterka? Pivo. Sok od dunje, sok od šljive, sok od kajsije. Evo, opet Ana polaže, a Marijana pada. Pa to je strašno, to je stvarno... Da baš vam stoji u ruci sok od šljive, sok od kajsije i sok od... Potpuno si pravo. A gde vi vladate? U Maderi. Imam vladu, maderašku vladu u Senci. Marijana Mićić. Da. Telefon za vas. Za mene? Da, za vas. Ko te to zove u sred ispita? Neka Senka, neki čovjek iz Senke. Sad ćemo da vidimo na Vlada iz Senke, ne, to smo mi.
Kakav Vlada i Senki? Profesore Vantiću, Da? zove Ujka Tijanić. Pita, jeste ovde došli da vršite istraživanje u kabinetu? Ujka. Opa bato, je to na vezi Milojkov šef koji ga je posle 40 godina reporterskog staža zaposlio kao istraživača. Tako da sada ne znamo da li su položile ili... Milojko, vidite možda vi u toj nekoj Vladi i Senke nas dve? Vas dve. Mora bi nešto da razmislim. Kolege, moramo da izaberemo ministra. Ajde, dobro, ti ćeš biti ministarka za parfeme. U redu, ajde. Za parfimerije. Nije, valjda. A jeste vi ispitali ko će biti prvak ove sezone? Partizan. Biće prvak naši. A znači Partizan. Naši! Tako malo ministarskih mesta, Milojko. Pa to moguće. Dovoljno je što imam Judu. Da je profesor Milojko ranije znao ko je Marijanin ujka,